Znači, koliko te je bilo na sceni? 5 godina? 6 je nastala. 6 je nastala, da. Kako to da si se odlučila vratiti? Šta ti je natjerala? Znači, znaš što je najgore od svega? Što zadnji kao neki intervju koji sam dala, rekla sam da nema šanse, da ne dolazi u obzir da ću više... Znam, bio sam na tom intervju. Bio si prisutan na tom intervju, rekla sam više se nikad neću vratiti na scenu, nema šanse, to me ne zanima. I jednostavno, ja sam umjetnički tip. To pokazujem i kroz način kako se oblačim i to pokazujem i kroz muziku. Jednostavno umjetnički sam tip i imam potrebu se izražavati. I jednostavno mi se dešavalo da tu i tamo srećem djevojke koje su me slušale i mislim da taj neki moj ženski klan, kako ga često nazivam, sve te cure koje mene slušaju i koje mi konstantno šalju poruku, su mi nekako bile najveća motivacija. Jer uopće nisam, dok sam baš bila u tome, nisam imala dojam da je to baš u tom razmjeru da me žene da je to toliko veliko da me žene zbilja toliko slušaju i kada im je teško da puste moju pjesmu i da se osjećaju bolje. I onda jednostavno, evo, te sve žene koje mi šalju poruku su me motivirale i 5 godina, vjerujem, i svašta toga se nakupljalo u meni da jednostavno imam želju progovoriti. Da, čudno je što nisi nikad snimila album ono toliko godina. Da, znaš, i meni je isto čudno da sam sada rekla sad neću raditi istu grešku koju sam radila svih ovih godina dok sam se bavila muzikom. Neću snimiti jednu pjesmu pa izbaciti van, pa drugu pjesmu pa izbaciti van, nego sad sam rekla sad ću biti apsolutno mirna dok ne budem imala cijeli projekt u rukama. Znači, kada budem imala sve pjesme, kada odradim sve suradnje koje sam dogovorila, kada cijeli album bude kompletan i kad budemo snimili spot, onda sa tim si idem van. Tako da, a znam da ljudima, vidim da ljudima teško čekati i meni je, jer ja prva sad ovu pjesmu koju sam napravila, te single za koju radimo spot, prva je želim baš izbaciti van i reći evo to sam sad napravila i jako mi je teško čekat i tako da evo ljude tražim samo da se još malo strpite i da evo trebalo poslije nove godine. To je sad za sad neki plan da bi išlo poslije nove godine.